Ta model je posebni, ker ima na zunanji strani airbaga želbogo. To se reče, tu so ekstremni padci s tem vožnjo. Seveda ne smem povedati. 1, 2. Vidite, tu je ekstremno drži, tu tudi drži, ko ti padeš, posebno, tu zaščiti, tu zadej. Mirno, to se pravi, res padeš, kaj to pomeni.